Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kisah melapuli kata Nyongston, laban pau kejung sengongu yu Emily Nyongston constituency bak Gabriel Walang. Ublala berwandra ke career counselling and aptitude workshop nagabentaban penyo jungi KA. Hak penkre banyak kun. Yaki examen DSC, MPSC, UPSC bat QA. Ia kan career counselling and aptitude workshop kablane hadu shib naikin thi lapen longhi do Emily ringkat kejung trailang bat kabainerek foundation. Hagas ngipin kot dalo kisamna puli laidan lang ringkat ru Emily Nyongston yu bak Gabriel Walang addition deputy commissioner ke West Khasi Hills district uba HK Thaba ki resource person bat QA. Ya kini ka coaching class ke balawan ra da MLA Badon Burom Jungi Shri Gabriel Walang ke kerteng ka career and counseling for an aptitude test for the DSC examination te akaba ni kong ni shop ang aku aban ai kuble ya MLA Jungi Shri Gabriel Walang ibala penlong ya kini ka coaching class kaba menta kelas shibanai kaba sedang nadu ubanai Oktober ti ku aban ai kuble shibuni ya kajeng persang kajong ban wanra ya kini ka coaching class ha kini ka constituency kajongi kaba kala yarap shibun yang ya tengah kini shibanai kaba menta ro kala yarap shibun bahangi ya kaba kumung penkret menta kini ka DC exam but kamtam ha kaliang jong kemas berki aptitude kumno bangin la ban tackle itu kinja question tinggi sungguh shibun ya kajeng persang kajong kaba ilala ban wanra kini coaching class kamtam ha kaba kini coaching class ladang ile kini ki private coaching class rai ka karam hakador but lingba kajing wanra kajong kini kaba kan kabalong ka free mo yang borok tinggi sungguh shibun ya kajing persang kajong but nginget pat ba hadin jukani kendang yai poi susu but indang wanra su kinja kambon ki ba kambiang susu na kabenta ban wanra ya kajing bajing miat haka district kajongi tetang kini tin ka bakendiat ni kublei shibun ada kabar buram ya MLA Badon Burom Jungi bahaya Gabriel Walang baru ya edisi Jungi beri H Kerwood dia nakal yang Jungi kongki students bawan aten nak bentakan coaching class kadi kasin ke baningkong na benta Jungi bat kano shisha ngilong sutenat ban penkrek wala kadi kapol ke balingkot bangin penkrek ya kan ki exam Jungi kongki DSC exam ni competitive exam prepare dia ngiruk ngidap dak kajing skomen bat kajing sungu shikade nak benta kini ki bahalor ki balap pengai nak benta ke program nak benta Jungi bat shisha kalong ka ba ajing mento yangi bakumdo bangin penkrek ya ladi nak benta kan ki exam ha ba kumdo bangin letho lane ha kan kurkom ngidi ban pet ya kita ki general knowledge ne ki current affairs ba kumno ngidi ban long aktif ha ki ne ki jing penkrak Jungi nam ta kan ki exam bat kule shibun sa sisen pat nak benta MLA Badon Burom Jungi bat shibun ki ki bangila yo nak kan ka jing hikai Jungi leng ba ki no hikai Jungi ha ki subject science mathematics aptitude and ka English bat katuk ani ki general knowledge bat ki current affairs tang kini kentian kule shibun